terlupa yang kita memerlukan ketenangan. Bila ada ketenangan itu, kita ada waktu untuk If people actually believe in God, you are a believer. You know that betul. whatever that happens to you comes from God. oh, sebenarnya ini adalah satu proses dan terlupa untuk rely on Allah. Bila kita sebut cepatlah, sebenarnya you tak ada sabar tu. Sebenarnya Allah bagi ujian tu untuk you belajar, tebalkan kesabaran you. And then I heard pintu terbuka, one girl crying. The first thing that we can control, yang kita boleh kawal adalah diri kita. Saya tidak sempurna, tapi saya sedang belajar menjadi berguna. Aku kena pentingkan diri aku dulu ni. Kalau you orang yang jenis suka gosip, kawan-kawan you yang datang you jumpa ni, mesti you ada group dalam WhatsApp you, group yang gosip. Makan dalam, makan dalam, makan dalam, makan dalam. Welcome to Makan Dalam. Terima Thank you for kasih. accepting our invitation. Terima kasih for Kan having me. senang tau nak dapatkan Nurul ni. Timing kita tu macam tu ni. Nak kena match your timing. Sorry sebab balik KL ni, kalau balik je terus memang banyak acara sebab kena ni kan, lagi pula dalam rangka ini, so many things. But alhamdulillah kita ada peluang busy jumpa hari lady. ni. So Memang you are residing in Bali. saya tinggal di Bali. Berapa lama dah? Dah tahun ke-5 tahun ni dengan anak-anak semua kat situ. Wow. But why Bali? Why Bali? My husband used to live in Bali back in years 2006-2008. Okay. Sebelum dia pindah ke 2004-2006 sorry. Sebelum dia pindah ke Kuala Lumpur untuk bisnes, waktu itu dibuka di Kuala Lumpur. Dan dia memang tahu dah Bali ni something tempat yang bagus untuk family, untuk kenal dengan alam. Of course. Cantik Dan kemudiannya ada nilai-nilai yang bagus untuk anak-anak dan sekolah kat situ bagus. Faham. So dia memang dah set dah nak retire kat situ. So sebab itulah pindah ke sana. Mulanya untuk saya tu, kita dah kebiasaan selesa di negara kita. Nak duduk tempat orang ni memang rasa macam am I okay to live? Mulalah kita berfikir, our brain kan, dia punya sifat kan membuatkan kita untuk rasa overthinking. selamat. Betul sebab kan? dia survivor kan. Correct, So dia nak buat correct. kita, are you sure you okay not? Tapi alhamdulillah bila pindah ke sana tu, hidup sangat-sangat aman boleh dikatakan. Tenang kan. Yang Because penting ialah to me dalam kehidupan kita sekarang ni, back to what you are doing about healing and everything, kita terlupa yang kita memerlukan ketenangan. Bila ada ketenangan itu, kita ada waktu untuk, because to me, my boss, because kita ada boss sebenarnya pada diri kita ni, tapi kita terlupa. So when you talk to your boss, so you dapat ketenangan tu. Bila you tenang, everything that happens to you, life throws to you a lot of things, you boleh handle. Correct, precisely. Kan. So if people actually believe in God, you are a believer. You know that betul. whatever that happens to you comes from God. Betul. Betul tak? Itu satu lagi pun, kita ni kebanyakan kita, especially orang Islam kita percaya sangat-sangat dengan Allah Ta'ala. Memang itu yang pertama sekali. Sebagai seorang Islam, kita kena percaya kepada Allah kan. Correct. Kita percaya, tetapi apabila sesuatu berlaku, kita memang minta kepada Allah Ta'ala. Tapi kita terlupa, sebenarnya ini adalah satu proses dan terlupa untuk rely on Allah. Precisely. Kita selalu rasa macam cepatlah aku keluar kat sini, cepatlah keluar daripada sini. Bila kita sebut cepatlah, sebenarnya you tak ada sabar tu. Sebenarnya Allah bagi ujian tu untuk you belajar, tebalkan kesabaran you. Dia kata rely on me. Kau dah percaya ke aku, kau kenalah rely. Bukan berserah, maksud kita tu redha dengan dia dan berterima kasih kenapa kita dipilih untuk diuji atas sesuatu yang berlaku. Betul. Same to me, nak buat konsert ke nak buat apa ni, dalam kehidupan kita ni, even tadi pun jumpa seorang, I was in the toilet for emergency, salah makan apa entah. Okay. Lama dalam toilet and quiet, suddenly toilet tu quiet. And then I heard pintu terbuka, one girl crying. In the toilet. 2 days sebelum datang sini. Nangis. Kita ni dah belajar kan. Macam doktor juga dia dah belajar. Bila kita dengar orang tu nangis, Concern lah. that is our mission to help people kan. Correct. Kenapa you tak jadi macam ni? So I cepat-cepat dah, tak kira tengah sakit perut ke tak sakit perut, I kata I think she needs help.
Sebab dah ada mission to help people. So Memang keluar memang toilet, dengan teresak-esak kat luar lah. Ya, okay. Toilet sunyi, dia ingat tak ada siapa dalam toilet tu. Faham. So I keluar, I tunggu sekejap, wash my hand, tunggu sekejap, tengok, lepas tu quiet, pause sekejap. So I dengar masih lagi macam tu. So I knock the door. Excuse me, anybody inside, are you okay? Ini kejap. Soalan ni yang penting ni. Kadang-kadang kan memahami soalan ni, a simple question but it can actually save life. Betul. So itulah I takut. Okay, sambung balik. So you knock on the door. I knock on the door and I tanya, are you okay? And then, it's okay, I'm okay. Can I give you a hug? I said, at least. Malay. I know you're crying. Nama Ashley, I'm not sure. Tapi semua tadi pakai baju Melayu sebab musim raya kan. Faham. So, dia keluar. Young girl. I think in the 20s. Okay. So I said, let me hug you. I don't know what happened to you and everything, but I think you need a hug. So nice of you. So I hug her and then dia nangis. I said, it's okay. Let it out. Sebab kadang-kadang setengah orang simpan kan. Betul lah. To me, kalau tengah sedih ke apa ke, you rasa something marah ke apa, let it out. 2 minutes, 3 minutes. Tak apa, bagi habis. Lepas tu, suck it up, orang kata. Lepas tu jalan kan. Correct. So dia nampak dia muda. So I said, if you want to tell me, you tell me. If you don't want, it's okay. Too personal, but it's okay. I'm okay. I said, okay, you are young. I said, in life, kita ada fasa-fasa kita. Betul. The phase of life that this is a process to grow us. Correct. Kalau you tak lalui benda yang susah sekarang ini, you will never be better. So I terpaksa bagi kat dia to train the mind, to tell the mind that I am in the process to be better. I am learning to be better. Yeah. So bila you tell your mind macam ni, sebab ini yang saya buat juga untuk diri saya, because bila saya belajar tentang our mind, a bit of NLP dalam saya punya life coaching and everything, sebab mind kita ni memang dia nak savekan kita. So itu saya bagi tahu kat dia tadi, and then dia pun macam yes, dia cakap, well, whatever you are having right now, you are still young, welcome to life. Because hidup ni ada cara nak membesarkan kita. Betul. Dan satu lagi, manusia, kita sebagai manusia, kita ada expectation. We have our blueprint yang kita tak perasan. Blueprint kita tu, my life has to be like this. So, bila kita berjalan dalam hidup kita tu, tiba-tiba, your life not happening as what you plan in your blueprint. So, bila jadi macam tu, kita crash lah. Kenapa? Ini tanpa kita sedari tau. Benda tu. Sebab orang tu selalu kata kita dulu, especially our generation or your generation. Dia akan kata, okay, you kena belajar macam jadi pandai, you masuk universiti buat macam ni, besok you kerja ini, you menikah, you semua. What happen if tiba-tiba tak bertemu jodoh? Tu yang kadang-kadang orang bitter and everything. Yeah. Itu yang membuatkan saya terpanggil untuk explore dalam bidang ni juga, to help. Tak kira sesiapa saja pun, because something happened to me yang membuatkan saya belajar benda tu, and to focus on solution, to change my focus so that saya tak tenggelam dalam emosi saya. Nurul, a wonderful, great introduction of yourself. And betul tak? Panjang tu introduction kita ni. Tapi what you did just now was just super lah, basically kan. That hug sebenarnya is a hug that pada I lah could actually lift 30% of stress. Kadang-kadang orang yang menangis, yang sedih, dia down, correct. They need a hug. Yeah. So benda tu just datang sendiri sebab kita dengan dia nangis. Macam I rasa mesti it's either problem dengan husband ke, I ingat dia somebody ni, tapi dia budak muda. So I kata your problem dengan parents, dengan boyfriend ke, tak ada, too personal. And my PA was outside, I said boss dia marah dia, so it could be something related to something. Tapi I tak tanya dia. Just kita bagi dia at least a bit of comfort. Tapi kalau I kan, I would also maybe give her this. Basically, I would say, dalam life ni sebenarnya, there's no failures in life. Betul. Kalau boleh, you buanglah perkataan failure tu. Betul. Just, you tutup mata you find that word, you tarik, you just throw it away. Ya, betul. You gantikan perkataan tu dengan feedback. Betul. Jadi apa yang berlaku, apa yang berlaku kat you sebenarnya are feedback, good or bad. Kalau good, aku nak lebih baik, so I work hard. So itu tindakan. Kalau buruk, then something is not right? But those are not failures, those are just feedback. Betul. Again, action is what is required. Yang itu je basically. And then I didn't say like that, tapi I cakap kat dia, certain thing as human we can control. Correct. The first thing that we can control, yang kita boleh kawal, adalah diri kita.
sebab nampak dia tadi dia hilang kawalan. So I say, I don't know what is your problem because you say too personal. Maybe some people comment on you like this, like this, like this. You know what? You cannot control that person opinion. That Precisely. is the responsibility of that person. Precisely. You have your own opinion about you, about what's the thing happening in the world and everything semua. So what you can control is you. Correct. How you want to react to it and everything. It's okay to cry. Let it out. But now, smile, dia dah lepas I cakap tu, dia dah dapat nampak dia senyum tu, meaning she's okay lah. She's okay lah kan. Sebab I pula tengah rushing nak pergi meeting tu. Kadang-kadang keadaan memerlukan you untuk menangis. Betul. So you bersedih lah. As human being, Correct. kita Kan? ada rasa happy, ada rasa Emotions are normal. Exactly. Manusia ni dua benda lah. We are emotional being and we are also logical being. So it's not wrong for you to actually cry. ya, betul. Kan? Betul. Cuma kau kena faham lah. Maksudnya, okay, what is next? What do I Yeah, do after yeah. this? Kan? That's why kalau you tengok COVID-19, 300 over Malaysians actually killed themselves. Oh ya. Yeah. Banyak yang I Why? tahu sikitnya rupanya Tak, banyak. 300 lebih. Itu yang laporan yang diterima. Yang kita tak tahu. Ya, betul. Kan? It could be more. All because they took COVID-19 sebagai penutup kepada segala-galanya. Yeah. When you know, macam you kata tadi lah, if you fall back on God, you know that apa juga ujian yang datang, Betul. ada ujian yang kita mampu untuk Yeah. selesaikan. So God will not test you something that you will not be able to handle. True. Betul tak? Some Nurul? people bila kita cakap benda ni, dia tak faham benda tu. Dia akan cakap kita balik, you tak faham. Sebab dia akan relate dengan siapa kita. Macam doktor-doktor ada title kan, doktor, professor and something. Dia dah rasa macam, no, you different. You are lucky. I am not. So my life is different. Which is, in my program, I like to talk about, to connect back dengan diri dia orang. To know themselves. Yeah. To know their potential. Because to me, mind, emotion and physical connected. Correct. Mind tak okay, you tak connect dengan emosi, emosi tak connect dua ni, physical you mesti rebah. It's either you gain weight, it's either you dapat penyakit or everything. Correct. So a lot more inside that Pasal lah. tu NLP is being coined Exactly. as NLP because N tu neuro, Yes. otak, minda, Yeah, pemikiran, betul. kan L tu is the language that you use. Yes. And So, also, and P ni is program, kelakuan, your behavior. and linguistic. Yeah, so everything is interrelated. So Betul. kalau kat sini penceritaannya negatif, Everything negatif correct. lah. So kalau kau bangun pagi ni, hari ni boring lah. Contoh kan. Jadi boring lah satu hari. Everything that you touch will be Setengah orang terlupa yang bila saya dah belajar sikit part ni kan, I'm sure doktor you know deeper than me. I'm just new. I have this not idea, actually more to mission. Saya tak fikir pada macam nak buat duit sangat pun. My first seminar tak buat duit pun. And then second pun still tak buat duit. yang fire talk tu lah kan. Yeah, I have this program because bila kita tengok sekarang online, we can see people, how they talk, how they behave. Apa yang you cakap, apa yang your behavior tu menampakkan your mindset. Correct. You punya cara dibesarkan, your trauma, Yeah, your phobia or whatever lah kan. So kita boleh nampak. So banyak sangat, especially kita ni as celebrity kan, kalau orang yang hanya melihat yang buruk-buruk, so dia mesti ada something happen dalam hidup dia Of yang course. dah terbiasa. There is a Depa trigger ni, point. Yang kita cakap depa ni bitter tau. Bitter. So I kata why become like this? So sebagai selebriti saya rasa I have the responsibility to help. Of course. Come on, look at other thing. Correct. Sebab banyak sangat orang yang dibesarkan dengan cara yang terlalu garang, so mak bapak garang, sebab tu bila kat luar dia jadi Yalah, nak how- bully orang. How you were conditioned kan. Yes, yes, they condition their Yeah. minds tu jadi sampai nak tengok yang buruk-buruk, satu, cari buruk, cari salah. Kedua, dia suka implantkan pula dia punya Thinking, ketakutan yeah, ketakutan betul. daripada orang lain. Contoh, bila saya nak buat konsert hari tu, dia kata, nak buat konsert, tak payahlah, ada ke orang nak datang. So bila saya tengok komen-komen macam ni, kita kaji, kita dah terbiasa kan, kita dah belajar as a life coach tu, kita tengok okay, this person maybe dia dibesarkan dalam yang sentiasa takut-takut.
Contoh macam kita selalu cakap masa kecil, mak-mak kita dulu nak suruh kita balik mandi, makan malam, solat maghrib, solat isyak. Dia kalau kita masih kat luar dia kata, jangan pergi kat luar tu. Nanti hantu sorok you. Something like this. Correct, so kita ni dia besar rasa takut. Nak buat apa pun semua takut. So limit yourself. Tak boleh makan tongking ayam, tak boleh makan leher ayam. Walau yang itu depa yang nak makan, betul tak? Something like that. Something like that lah. Yeah, Okay. so kita rasa macam okay, kenapa nak letakkan fear kat situ? So to break the fear, bila break the fear tu apa yang diri you sebenarnya, to connect dengan diri you, siapa bos pada diri you. Ini semua yang dalam program yang Nurul buat lah. Correct, bagus lah. Who is your boss kan? Sebab I think kita terlupa when orang yang overthinking ni, dia terlupa satu perkara, doktor. What do you think yang dia orang terlupa? Benda tu tak berlaku lagi sebenarnya. Kalau dia overthinking, dia terlupa untuk bercakap dengan bos dia. Bos kita ni as manusia, ada pada saya yang saya belajar is breathing. Kita terlupa bila you tak ada breathing tu, nak tarik nafas kejap. Yeah. Duduk sekejap. That's why dalam Islam kita ada 5 waktu ni. 5 waktu tu for you to not only talk to him but to connect with yourself. Correct. Lupakan yang lain. Why kita disuruh untuk belajar jadi khusyuk dalam solat kita? Because nak connect yang melupakan yang lain tu. Betul. Tapi orang kata pula, dia ni kena depression, tak cukup solat ni. Bukan, tak ada kena-mengena dengan agama pun yang tu. It's just kita, macam doktor katalah, how you handle things, how you react to it. Precisely. Kan? So kalau kita tengoklah today, kalau kita tengok kajian yang dibuat oleh Ministry of Kesihatan and Mobility Studies, this was 2023. 4.6% rakyat Malaysia hari ini kemurungan. Betul. Banyak That negara equals lain pun. 1 million tau. That is such a big number. Ya, Tapi kesian. precisely because they do not know how to handle their mind, their emotion and what things that they should be doing. What do you think yang membuatkan orang murung macam ni? One of the factors. Well, kalau kita berpegang pada apa yang kita setuju tadi lah. Of course, if we fall back and know that kita cuma insan kerdil. You know that whatever that is being tested on you is being tested by God simply because God knows that you can handle it. Cuma you kena kuat lah. Kalau betul. you asyik berdoa je kan, tak ada action. without taking any action, nothing will happen to you. Betul. Tak? And another thing I think lah, maksudnya kalau kita tengok, because we have been talking to many people basically kan. Ya, betul. And what is the common factor, the common attributes here ialah dia tak percaya yang dia mampu. Betul. And they never talk about the strength of their own mind. Walhal inilah kurniaan Allah yang paling hebat, betul tak? Betul. Nothing else. So sini kuat, insya-Allah. Betul. Tapi kalau penceritaan kat sini negatif, jadi negatif. everything that you touch should be negative. Kat sini, I agree with you. And the other thing, kita I think kena bagi awareness untuk kenal the organ yang paling dahsyat yang Tuhan cipta kita, which is brain, like what you said. Kena faham function dia apa. Function dia, kita selalu mak bapak aja, hang ni tak ingat-ingat apa aja ni, makan banyak otak ikan. So we thought brain ni sebenarnya bos kita. So brain to me is also GPS. Ya, betul. The power yang Tuhan bagi kat kita tu sebenarnya, contoh, saya berjumpa seseorang yang mengatakan, I don't know what happened between saya dengan isteri saya. Saya dah rasa tak best setahun 2 tahun ni. Tapi cakap, you ada jatuh cinta dengan orang lain ke? Tidak, saya sayang isteri saya, semua saya rasa tak best. Cerita korek-korek, kerja saya korek. Korek. Kita nak cari root dia tu. Bila dah dapat root dia tu, then saya boleh pecahkan. Okay, need you apa, emotional need. That's what coaches do lah. Basically, sebab, itu tak? Sebab saya certified by Tony Robbins, so saya guna method Tony Robbins. Sebab kita dibenarkan untuk guna tu. So bila dia cerita tu, dia kata, because you know ada sekumpulan kawan ini gini-gini, I think I kena buatan orang. Dia ceritalah, dia keluar macam ni. Okay, I cakap alright, saya tak kata benda ni tak ada, tetapi kadang kita mengundang. Remember, kita ni ada je setan iblis yang nak menyesatkan. Somebody, ini berkait dengan penyakit ain. Just enough, ni power yang kita ada yang orang tak perasan ni. Tapi kita tak boleh lah pula kata, aku dah power, aku nak guna ke orang ni. Matilah kau dah. Tak boleh pula. Kita tak disuruh buat begitu. Betul. Cukup dengan iri hati untuk menghantar ain.
Dan kita dah mengata orang tu ke orang lain dah, yang mendengar kiri kanan yang tanpa kita nampak alam lain ni. So dia lagi menambahkan benda tu, dan kita pula dalam kepala kita dah ada, oh sesama Melayu ni sat lagi suka bomohkan orang. Datanglah benda tu. So dia I macam kata ni lah. you have to, you know, I know so many people yang percaya benda ni. That's why how manusia gunakan the 5 senses yang kita ada ni, we have to really know what we are doing. Because kalau you amplify, contohlah kepercayaan contohnya kan. So you amplify, dia akan jadi besar lah. Betul. Itu je basically kan. Kalau kau percaya sangat-sangat, then of course it will become your belief system. Betul. Kan, mana-mana guru sekalipun, Tony Robbins and what not, betul. say if you believe what you believe, then that would become yalah, your belief memang jadi satu kepercayaan tu akan menjadikan satu reality kepada kita. Precisely. So become the reality. So the power of mind ni sebenarnya benda yang, contoh kalau kita takut benda tu berlaku, maka benda yang kita takut itulah berlaku. correct. So selalunya yang berlaku pada saya, part of the mental health ni yang selalunya berlaku bila sesuatu berlaku, dia takut benda tu berlaku, dan benda tu berlaku, dan match yang macam tadi saya kata, the blueprint tu, expectation dia tak sama, so dia expect tak sama, dia crash. Bila dia tak faham sebenarnya, macam tadilah kita semua kuat. Betul. Tapi kita tak memilih jadi kuat. But I always say, macam pertama, macamlah doktor kata tadi, Tuhan pilih kita for reason. Sebab dia uji kita satu, untuk dia nak bagi sesuatu yang besar. Contoh kalau kita hilang sesuatu, harta benda ke apa, kita hilang sesuatu, dia nak bagi yang lebih besar lagi. So nak buat konsert hari tu, ya Allah, saya diuji macam-macam. So I have to really talk to my mind. I talk to me. Okay, this one gonna be okay. This challenge is actually letak balik pada trust. Allah Ta'ala tu dah set something dah kat aku lebih besar. Allah pemudahkan, tebalkan kesabaran aku. Precisely. Itu je. And then saya jalan dari 1 hari ke 1 bulan ke seminggu untuk dalam perjalanan konsert ni. Allah Ta'ala hantar tu kadang-kadang bukan dalam bentuk wang pun, tapi dia hantar orang-orang yang memberi kita kesenangan. Nurul ni sponsor untuk ni, Nurul ni sponsor untuk ni. So kos-kos saya tu jadi berkurangan lah kan. So Alhamdulillah. So cakap, ya Allah, terima kasih. But dalam benda tu berlaku pun, saya belajar yang tadi tu lah. Rely. Bukan sekadar kita percaya pada Allah, tapi kita rely dekat dia. Cakap, ya Allah, you just have to be a believer, permudahkan, kuatkan aku, dan terima kasih kerana memilih aku. Correct. Pasal kita merancang, Nurul. Betul. Allah juga merancangkan. Macam you katalah, yes, we have a blueprint, but quite often it doesn't happen as what the blueprint Betul. need. So what we do is, yang tadi, sorry, I cut you. It's okay. The expectation yang kita ada tu, contoh macam cerita saya tadi tu, I change to appreciation. I appreciate that things yang berlaku, yang mengatakan, okay, ni pun ilmu yang datang ni pun daripada habit untuk mencari ilmu. Kalau tak ada habit untuk mencari ilmu, kita tak akan faham, kita tak akan belajar, dan kita tak akan nampak. But this thing will happen to everyone. Cuma sama ada usia kita bila cepat atau lambat, kan. So bila dah banyak berlaku dalam kehidupan, kadang-kadang ada orang terima benda tu masa waktu muda. So bila waktu tua, dia banyak wisdom sikit lah. Masing-masing ada orang baru dah berusia sikit baru diuji. So you know, tak ada seorang pun tidak diuji. Back to what doktor said, kalau dia pilih you tu, kalau dia tahu you tu hanya boleh handle benda sikit, dia uji yang sikit lah. Kalau you ni kuat, ustazah saya ni, satu lagi yang saya, masa saya bercerai and everything, saya belajar mengaji, anak saya belajar mengaji, saya pun belajar mengaji. Ustazah tu daripada Aceh, tinggal kat sini. So dia kata, Nurul, sabarlah dengan ujian. Saya pun, sungguh pun saya, dia buat PhD dalam pendidikan agama Islam, kan, dekat UIA. So dia kata, dia diuji macam-macam juga dalam pada saya kenal dia tu. Saya ni ujian saya lagi dahsyat, Nurul. Saya simpan duit nak pergi Mekah, motor pula hilang. Motor tu nak guna, orang curi motor. Motor tu nak guna hantar pergi anak sekolah and everything. Dia kata, nak tak nak, terpaksalah guna duit tabung ni dulu nak pergi Mekah. Dah beli motor, dah apa semua tu, kumpul balik duit. Dia orang hidup sangat sederhana. Kumpul balik duit, kena kanser pula. Doktor kata dia kena kanser. Dia kata, takkanlah ni. Dia kata kat saya, Nurul, saya ni nak pergi sangat Mekah. Dia kata, sebab saya takut saya mati nanti, saya tak, sebab impian saya nak pergi. So kita pun sama-sama lah collect duit, apa yang sama boleh bantu dia semua. Dia pun pergi sampai Mekah. Dia duduk sana, ya Allah, Nurul, saya happynya. Dia balik tu menangis-nangis, seronok apa semua.
pergi balik kat doktor tu. Ini kisah benar. Dalam sebulan tu in and out, tak ada pula kanser tu. So Allah nak bagi tu, kadang-kadang dia nak tengok, dia nak test you ni betul-betul ada endurance tak? Correct. Strong betul-betul tak? You betul-betul nak ke jalan air tak? Itu dia. Saya waktu bila diuji bercerai and everything semua, dia kata kat saya satu je, Nurul, ingat Allah uji kita untuk naikkan darjat kita. Itu dalam agama. Tapi dalam segala hidup moden kita ni, kita kata you will raise. Dalam sekolah, katalah contoh saya sebut sekolah lah, ada ujian untuk naik, you dapat SPM berapa ke apa ke, nak pergi universiti buat apa ke apa, college ke, matriculation ke, lower six ke apa ke kan. So ujian tu diambil based on inilah Allah uji kita ni. Betul. So to raise up your standard. So bila saya belajar tu, mula tu saya pun macam lost juga. Saya diuji teruk dengan perceraian dulu. Okay, tak apalah, dapat langkah. Alhamdulillah, Allah bagi jodoh yang baru. Tapi dalam tu, proses tu, adakah saya terus jadi pop? Okey, tidak. Saya melalui waktu down yang menangis, orang hina, kena fitnah. Itu proses biasa. Proses lah tu. Proses. Tapi bila duduk balik ni, bila you kena macam tu, satu je memang betul. Kena balik kepada Allah, faith kita. Kepercayaan kita. Tak kira lah you Islam ke tak Islam ke, kepercayaan kita tu. Sebab itu yang buatkan you grounded. Sebab yang ini memang kena ada. Because I ada klien juga yang bukan Islam. So kita kena, you percaya apa? You kena ground. Okay, you nak percaya universe ke apa ke, masing-masing punya kepercayaan. Sure. But you have something, power and energy that protecting you. Apa energy tu? Cari kan? So and then bila macam tu, kena fitnah, kena everything semua, kemudiannya perjalanan tu tak mudah lah. Jumpa orang macam tu, jumpa orang macam ni. But when we meet people, those people define siapa kita. Macam samalah, money will define us. Sama ada kita boleh jadi baik dengan duit atau kita boleh jadi sebaliknya. Precisely. So orang juga siapa keliling kita tu. So I have support group, I have friends yang tak sengaja pun yang okay and everything. And then jumpa my husband, kahwin, Alhamdulillah. Whatever yang I can endure before that tu, Allah bagi jodoh, Alhamdulillah. Suami yang baik, yang mana yang I terfikir dalam kepala, bestnya kalau dapat lelaki macam arwah my father. My father ni tak pernah bergaduh dengan mak. Bagus ni, apa semua, jaga mak, okey, aman. Saya tak pernah, mak bapak saya ni, arwah mak bapak ni, tak pernah tinggi suara to each other. Tak pernah bergaduh, bombang-bombang, kalau high personal, tak ada. Alah, anak-anak tu biasalah. Ni mak hang lah ni apa, macam tu je lah kan. Biasalah. So bila saya kahwin, bila suami suka bergaduh, itu tak kena, ini tak kena, kita jadi macam why? Kita akan relate dengan parents kita kan. Why parents aku tak macam ni? Trauma. So bila saya berkahwin baru, the trauma tu pun belajarlah. Kita belajar lagi. Pasal benda tu dalam memory kita. Ya, betul. Kan? And then my husband pula pun memang dia belajar speaker, dia belajar juga NLP, belajar ni apa semua. Alhamdulillah membantu. So what I want, because I always been a person yang memang positif, congeniality, memang suka, like to meet people, talk to people, hear stories. So benda tu memang dah menarik saya. So this is back to what I say, mind kita ni ada power. Apa GPS tu? Apa kita fikir, itulah kita pergi. Macam mana kita buka, saya sebut GPS senang nak bagi faham. Ada Waze, ada Google GPS ni kan. You buka, bawa direction ke situ. So sama dengan subconscious mind kita. Precisely. So apa, macam tadi kita kata bila takut, takutlah kehilangan my best friend. Jadi kita duk takut nak jaga sangat best friend tu jadi bergaduh, hilang. Law of That's attraction. the power of attraction lah kan. So whatever that attracts your mind, yang itulah yang akan di-amplify dan sebagainya. So macam ni lah pembelian, you want to buy a new car contohnya. All you think about is that particular model. Betul. And all of a sudden you tengok kiri, you tengok kanan, you tengok mana-mana pun the same model. Not because benda tu betul. Tak, it's because your focus so much. Betul. So we know that when you focus, energy comes. Betul. Itu je basically kan. Betul. That is correct. Precisely. One time happen to me juga tau. Nak beli kereta Honda Jazz, dia berjalan mobile, apa nampak sebab fokus kita. Kan. Fokus ni pun something interesting juga lah. To me, the thing is this, nobody really understand 100% about mind. Pasal tu, daripada zaman Nabi Adam sampailah penyelidikan on brain ni masih ongoing. Betul. Because we do not understand. All we know is
hey, this tool that you have ni is the most powerful tool betul. that Allah Ta'ala bagikan. Tapi terlupa function dia apa. Always Cuma satu lah Nurul. If only people out there realize that this is what you should be focusing and harnessing on sebenarnya. Kau datang macam-macam bala sekalipun, kalau kat sini kuat insya-Allah. Tapi kalau kau start overthinking kalau what if this happen. Betul tak Nurul? What if tu takkan ada. Sebenarnya tu tadi berbalik kepada tu bila saya kata tadi the next phase of my life saya diuji dengan anak saya pula. Dia uji dengan anak saya tu, masa diuji dengan anak tu yang paling teruk sekali. So the focus back to the focus, saya fokus sampai my husband kata remember you dulu pre-cancer tau, you nak balik ke cancer you datang. Because we realise bila kita stress, cortisol you tinggi akan haywire your body macam-macam. So saya macam sebab bila anak buat perangai ni, kita rasa macam anak tu in our body kan, in our mind, in everything. So fokus tu, ya Allah, jalannya macam orang gila dah. Why me? Yeah. Why? No, I tak tanya why me. Can you tell us a little bit more about you, anak you? I tak tanya why me. I tanya what is the mistake that I did. Saya mencari. Okay. Saya mencari, saya kata dulu kita close, why become like this? What is not enough? Okay, kita mencari benda. So my husband kata don't find the apa ni, kenapa benda tu berlaku, walaupun you tahu. Because now fokus kat sini, why benda tu berlaku, because of you tahu dah. You manjakan dia sangat. Because I terlampau buat anak sebagai kawan. Because saya nak macam ni sebab kita dibesarkan dengan bapak saya kahwin dua, kan. So mak anak ramai 15. Wow. So kita masing-masing, my mum is memang semoga Allah bagi dia syurga tertinggi. Amin. Kerja jurawat pula tu. My mum or my father dua-dua ni suka senyum, suka tolong orang, nurse pula tu. So family ramai. Bila family ramai, kita ni cari haluan masing-masing. Tak ada sangat yang nak cari attention. Saya mungkin saya anak tengah, saya tak ada sangat nak cari attention tu. Sebab jenis suka renyeh orang kata. Faham? Suka je kenal orang and everything. Very extrovert lah. So saya tak ada waktu sangat nak mak dengan mak rapat macam setengah orang boleh peluk mak, boleh apa. Abah pula bini dua. So abah balik sesekali, cuma dia dekat-dekat dah hujung tu je dia selalu dengan kita kan. So I tengok orang lain yang peluk bapa, peluk mak. So I buatlah macam tu kat anak I. I cakap I nak anak I tu tak ada rahsia. Tell me everything. We can be friend, you can be. Tapi kesalahan saya, bila dah saya melalui fasa-fasa sukar tu, saya determine. Memang bukan mudah sebagai seorang ibu. So ini adalah titik permulaan yang buatkan terbuka. Sebab sebelum ni, Tony Robbins punya program ke apa ke, banyak program dah saya pergi. Tapi saya tak ambil yang certification. Banyak dah saya belajar. Tapi not into deep kan. Bila berlaku perkara ni, Tuhan bagi ujian ni, mulanya saya tak perasan tau. Dekat towards the end tu, bila saya ni dah 4 tahun dah, benda masih ongoing. Tapi the first 2 years was not easy for me. And then dekat towards the end tu, I kata change focus. Okay. I change focus bila my husband sekali je cakap, remember you don't have only one, you have 4, and these 3 yang kecil ni masih memerlukan you. Itu satu. Husband saya bagi senang je sebab dia speaker kan. Dia bagi senang je. So kita tu macam okay, betul, I ada 3. So I change the focus, the 3 anak-anak ni yang keperluan dia. So kita tak melupakan kesakitan tu sebab dia dah wounded dekat sini kan. So, anak kan, kita tak lupakan. Tapi saya mencari, saya kata okay, the mistake that I did, I was too nice. Okay. Saya tak draw the line, tak mengingatkan I am your mother. So kita jadi kawan je. Macam kita kalau marah kawan, kita jumpa tak kawan kita? Tak jumpa, tak bercakap, kita marah. So that is the thing. I dah jadikan dia macam tu. So my mistake. So kita kena terima apa kesalahan kita yang kita buat dengan berlapang dada. Okey, menerima kesalahan tu bukan untuk menjatuhkan diri kita. Memang sebagai manusia, kita tak perfect. Kita akan rasa. This is also saya belajar, saya kata saya tidak sempurna tapi saya sedang belajar menjadi berguna. So, nobody will be perfect. Of course, never. No human is perfect. Maksum je yang Rasulullah sahaja yang para malaikat and everything. Tu pun malaikat tak perfect kan. Yeah. And bila macam tu, saya tukar fokus saya pada anak kita yang tadi tu, dan saya belajar semula. Saya belajar betul-betul, ambil certification. Saya kata, and I want to help. Because saya, bukan kata saya tak boleh tolong diri saya cuba dah pelbagai cara. Tapi anak saya makin dia nak
Makin jauh lah. Makin jauh, dia masih nak buat hal dia sendiri. Dan saya banyak bagi motivation talk. Saya selalu kata kat orang, through pain we gain. Correct. Sama dengan no pain no gain. Precisely lah. So dia reply balik kat saya, dia kata bila saya nasihatkan dia and everything, I'm looking for her, I said, look, you gain weight and everything, what's wrong with you? You ada stress ke apa ke? Come and talk to me and everything. No, I'm okay. I never been this happiest in my life. Now this is the first time orang accept I for who I am. Sebab dia dibesarkan bapak dia tak suka dia gemuk and everything. Faham. I pula bekerja untuk coach orang juga untuk kurus. Faham. Untuk sihat lah ya. So dia rasa macam everyone tu macam nak suruh dia kurus. Dia mungkin dia tak suka ke apa, dia feel stress kan. So dia rasa orang lain yang dia bersama sekarang ni, sekumpulan ini menerima dia sebagaimana dia lah yang dia suka. Which is keliling tu semua orang bulat-bulat yang tak sihat lah. So I kata okay fine. Mama, remember you said to me, through pain you gain. So let me learn. Alright fine. And she give me a lesson there. So I kata it's true. My husband dah duk cakap dah. Tapi kita as mother, hati ibu. Jadi wanita ni, hati sebagai seorang wanita, hati seorang ibu, hati seorang isteri. Kita ibu ni lain. No, tak boleh. You kena ikut cakap I. Yalah, my husband kata, no, she has her own life. Naluri to protect Ya. anak tu kan. Parents kat luar sana tu, bila saya melalui benda ni, bila saya keluarkan cerita tu, ramai parents. So itulah saya guna. Sebagai ibu, kita sayang setiap anak kita. Kita nak tunjuk kasih sayang tu adalah dengan cara protect. Faham. The protection. Actually the protection itulah yang kadang-kadang menyebabkan problem. Ya. It's Yalah, not a kalau solution. Overly protective pun tak boleh. Tak boleh. Kanak-kanak I'm sekarang not. ni kan berbeza. I'm kan? not. Saya biarkan dia ke mana-mana saja dia pergi and everything ke. Tapi as long as kita tahu. So itulah. So saya rasa saya tukar fokus tu. Menyembuhkan luka saya dengan anak saya yang 3. Saya fokus my beautiful life in So Bali. all what you're doing is just resetting. Yeah, lah, so kan? saya macam ni. Last apa? Ya Allah ya Tuhanku, aku serahkan kepada Engkau untuk memberi petunjuk kepada anak aku, kerana Engkau kau sebut ni saya memang, kerana Allah tu Maha mengetahui. Betul. Whatever it is, kita sebagai manusia. Yeah. So dia lebih Maha mengetahui, dia yang akan bagi ajaran. Kalau kita tak boleh, dia yang akan bagi ajaran. Correct. Saya tak minta yang tak baik, tapi saya serah kepada Allah. InsyaAllah, amin. So dia akan bagi, sama ada baik tak baik itu terpulang pada dia. Betul lah. Sebab You merancang, Tuhan merancang. Saya kan? terpaksa cakap diri saya, lantaklah, sudahlah Nurul, diam. You don't deserve this. Because masa kecil, dia sakit ke, dia apa ke, you jaga and everything. Betul. So as a parent, saya bercakap benda ni, you rasa you layak tak you terima kesakitan ni sekarang? Melahirkan sudah menyakitkan. Betul. Kedua, dia sakit demam, kita tak tidur. Besok nak pergi kerja, nak pergi nyanyi ni semua lagi. But we take care. Fasa yang berbeza-beza kan. So, that's what mom do. yeah, so kita bertanya, apa salah aku, apa salah aku? So one lady, bila saya belajar ni, saya dah tukar fokus saya dah rasa sedikit kuat. Itulah jadinya Fire Talk. Jadinya Fire Talk because I feel like I need to help the people outside yang memang a woman, a mother yang memerlukan bantuan. So that's what I do. I'm sorry. That's okay, take your time. Itu yang saya buat, saya tukar fokus. And so many ladies, one lady dia bekerja di satu level yang tinggi juga, retire dah. Dia okay. Very pleasant lady, okay. Ada anak 2. And anak pertama ni our first love kan. So dia pun anak pertama juga. Anak tu kahwin, anak bercerai, ada cucu. So ini one of my consider client lah. Dia membantu saya juga untuk mendapat certification tu sebab case dia tu saya gunakan untuk saya study. Very very nice lady. So case dia sama macam saya, buat anak, sayang anak, keluarkan RM500,000 beli rumah ke anak tu sebab anak tu bercerai. Sebab sayang cucu, mak protect kan. So sekarang dia yang menerima yang sama juga macam saya. Anak tak nak bercakap dengan dia, tak balik bawa cucu. Ada cucu pula lagilah kita ni kan. So that is what I'm doing, yang membantu. Correct. Yang membantu wanita lain, come on, be strong. It's like a support group juga. Precisely. Yeah, yang ni yang kurang sebenarnya ni. Kan? Penceritaan, laluan kita lalu ni, Allah saja yang tahu sebenarnya. Ya, betul. What you went through, you are the best person to share and to tell, basically. Betul tak? Selalunya dia uji kita dulu. So ni pun dalam proses membuat konsert ni pun, saya diuji macam-macam. Saya kata, ya Allah, what
aku bersyukurnya, ya Allah, pengajaran ni kau bagi aku, I can use to help other people. Maybe in business, other women yang akan ambil benda ni sebagai iktibar, sebagai inspirasi. To I think Nurul, I think you're doing well. Cuma I nak tambah sikit je. I katakan, kalaulah whatever yang berlaku pada kita ni, good or bad, diakhiri dengan Alhamdulillah. Betul. You got nothing to worry. Exactly. Because you know it comes from God. Betul. tak? Macam mana you nak modern ke apa ke ni, macam mana. Correct. Hey, whatever it is, memang daripada atas tu. You tak boleh deny it. Okay. You have to So accept. maksudnya titik tolak, you come with the idea of, I got to do more, I got to do this, help the masyarakat. So therefore this particular fire talk is what you wanted to do. So that platform kan untuk membantu Bukan orang. untuk melupakan apa yang saya ada. Tidak. Saya melepaskan, yang tadi saya kata, saya lepaskan pada Tuhan. I am in a waiting mode. Correct. Waiting, not wait. Saya melalui fasa-fasa yang berlaku benda tu, terkejut, panik, mencari salah, mencari kenapa, and then kemudiannya how to fix, and then kemudiannya fokus terlampau ke benda tu sampai saya rasa saya drop sekejap, business drop. Of course. Sebab kita tak boleh concentrate kan. Mind you kacau kan. So my husband kata, you cannot be like this. I pun kata, tak boleh lah macam ni. Sebab kita tak ada hati nak bekerja. Sebab fokus kita ke situ. Anak. And then kemudiannya saya kata, I cannot be like this. I lost my business. Dalam the business yang I buat tu, business tu masih ada. Daripada grow yang turnover about $25,000 a month sampai jadi sekarang ni $1,000 a month. Dulu sepatutnya lebih besar kan. So sebab kita tak ada hati, kita tak ada hati nak buat. So affecting a lot of things sebab kita dalam network marketing. But I bangun lah. I bangun bila tadi suami saya menampar, kita kena ada orang, saya Alhamdulillah lah Tuhan hantar Allah, but orang lain yang tak ada suami macam ni ataupun tak ada isteri yang macam ni, you have to find macam Dr. Hisham, macam orang-orang, macam saya life coach, yang orang-orang yang boleh pinpoint what to tune back. Tapi itulah macam kata tadi, stigma kat luar ni is so bad. Betul. Kadang netizen ni hanya tahu untuk mengkritik. Betul. Ni Not satu, knowing kan. Macam baru-baru ni, there's an influencer that came out only to show that dia distress, depression. But apa yang netizen focus tu is on the tattoo yang dia tulis kat tangan dia. Tapi dia tak tanya why. Correct. Why that thing happen. Precisely. Kan? Pasal masyarakat kita ni masyarakat menghukum. Benar. Bukan setakat masyarakat kita ramai sebenarnya. Betul lah. Saya di Indonesia pun sama, di negara-negara yang saya ada tu pun ada. Wherever you go, bukanlah nak kata orang barat tak buat, tak. Ada Wherever sama je, you go, you go to England pun macam tu. You nak Nama kata manusia kan. You nak kata membawang ni milik budaya Melayu, tak. Ya, betul. Kan? Every Tom, Dick and Harry ni di mana saja anda berada. Betul. You get all these people around, kan? So yang kuat macam yang you kata lah, sini kena kuat. Betul. Because not many people understand the power of your subconscious mind. Kau bersin hari ni 5 kali, go see and say, aku tak sihat ini. I don't think I want to go to work today. What will happen to you? Kau memang sakit lah. Betul. Betul tak? So penceritaan kat sini, the power of attraction is so powerful. GPS correct. GPS tu dia bawa lah ke situ. Cuba betul. kalau kata kita cakap, okay, lepas tu saya dalam bisnes yang saya buat tu, dia banyak personal development. At the beginning kan saya cakap kan, I suka yang something positive. Itu yang attract lah tu. Dapat pula bisnes Herbalife ni buat, and then dalam bisnes Herbalife tu sendiri ada personal development. Itu pembukanya yang saya memang masa buat bisnes Herbalife tu, my husband tanya, what is your next destination? So business tu sebenarnya buka saya kata, bestnya kalau I become a mentor to someone to help people, not only in business but in their life. Yeah. So benda tu, proses yang saya lalu tu, itulah yang menarik saya. Saya kata saya kat husband saya nak jadi speaker. So what kind of speaker you nak? Saya nak bantu orang for the mindset. Lepas tu saya cakap macam tu je, lepas tu kita pun jalan bisnes kan. Itu yang menarik sebenarnya. Tak, kita ni perumpamaan macam ni lah, medical doctor kan. You are a medical doctor. You sakit juga. Betul. Kan? And bila you sakit, you cari doktor lain. Betul tak? Ini yang satu lagi yang I agree. Sebab manusia ni dia suka mencari kesempurnaan bila dia tahu dia tidak sempurna. Sebab tu saya kata nobody is perfect. Kita tidak sempurna tapi harus belajar menjadi berguna. Nak jadi beliau kesedaran yang tadi tu yang saya kata stigma dalam masyarakat kita ni kan. Dia kata, tak maulah pergi jumpa kaunselor.
nanti orang kata gila. Tak mau jumpa psikiatris, dia samakan gila. Saya ada doktor psikiatris yang baik juga, saya datang seminar saya, dia pun belajar juga. Dia doktor psikiatris, dia belajar juga. Because for her, she will come to me kalau dia ada masalah dia personal. Because I life coach, so kita minta tu, kita tak prescribe ubat sebab saya tak percaya ubat Precisely. untuk mental. I don't. Tak ada. Correct. Okay, so the ubat is you. So Your pertama mind. sekali, bila saya dah belajar ni semua, I come up with one apa kita cakap benda tu ya, yang one penyebab kepada depression. Pertama, bila kita sesuatu berlaku, kita tak kenal pasti benda tu, kita panik. Bila kita panik, otak kita jadi haywire sebab kita tak tahu otak kita function apa kan. Correct. Jadi haywire, panik, datanglah rasa anxiety. Itu level kedua dah lah, anxiety. Datang anxiety, dia tak tahu nak handle pula ni, tak connect dengan sini. Lepas tu sat lagi datang depression. Bila datang depression, saya ada yang datang seminar saya yang pertama tu, dia dah terlampau fall deep. Memang saya kata you tak boleh datang seminar. Dia bayar duit nak datang seminar. Saya kata I'm so sorry, you kena jumpa psychiatrist dah. So I was sent to this doctor friend. Kalau dia perlu jumpa counselor, dia pergilah counselor. Counselling kita pun sebenarnya counselor dia tak percaya ubat juga kan, tapi dia orang belajar psychologist kan. So itu yang saya dapat katakan, panic, anxiety, depression, and kemudiannya dah jadi kepada mental. I nak tambah sikit. Maybe I don't know, this is me on my 73% orang masuk hospital bukan kerana penyakit. Penyakit comes second. Betul. Okay. It all started with worrying. Itu je, plain and simple. Kau risau. Kau risau keterlaluan sangat. So betul. all panic, anxiety, burn out, all that. So much so your immune system goes down. Bila immune system you turun, kat sinilah punca penyakit pelbagai itu masuk badan kita. Kortisol dah tinggi. Correct. Dia semua dah ni. Yalah, benda ni berkaitan semua sama. And then itulah saya seronok sangat bersama Dr. Hisham ni, banyak benda boleh keluar. Tak, pasal macam ni. I think in a nutshell lah, manusia tak faham kuasa otak, kuasa minda. But betul-betul saya nak cakap ni, I'm sure makan dalam ni dah terlampau ramai orang mendengar ni sebab dia orang tahu, dia orang need help. Correct. Untuk mendengar. Please, kalau jumpa orang-orang yang ada masalah macam ni, please use your words yang bukan kata I think you need help, jumpa doktor. Tidak, jangan cakap macam tu. Bila cakap doktor, dia orang rasa aku ni gila ke? Betul lah. Because this is happen also in my life masa I nak bercerai. Bila I tengok my ex-husband, dia dah tak masa tu saya tak belajar apa-apa lagi. Tapi Was that your lowest point lah? Lowest point and his lowest point. So I kata I think you need to go to psychiatrist. Oh, you think I'm crazy? So please, psychiatrist bukan treat orang gila nah, bukan. Dia orang ni belajar to help you juga on certain way. Okay, tapi dia ada level-level juga. Tapi kalau you ada masalah yang you tak boleh keluar dan ataupun you nak capai sesuatu dalam hidup you, tapi you nak ubah diri you cari life coach like me. Correct. Tapi kalau you ada something yang you rasa macam how to learn to break my thinking habit ni, you kena cari orang macam Dr. Hisham ni. So I lain, dia lain, tapi kita buat benda yang sama. Yeah, it's all about mental health. Kita basically. ada ni yang sama. Please, you selagi you boleh tahu siapa ibu bapa you, siapa Tuhan you, siapa adik-beradik you tak gila. Please, you are not. So tolong jangan rasa bila you stress, you anxiety, you depressed, you gila. Tidak. Saya ada kenal orang yang dia juga ada masalah depression atas sesuatu perkara. Ada support group, semua depression tu semuanya negatif. You tak boleh bersama orang depression. Sebab dia kata, saya tak naklah dia pula dengan orang ni. Dia ada awareness tu. Dia kata, saya tak bolehlah pula dengan orang yang negatif macam ni. Nanti lagi dia teruk. Yalah. Which is good. So to create the awareness dulu. Sebenarnya kalau aku macam ni, apa yang aku perlu cari? Aku cari orang macam ni. Mungkin bila kita dalam situasi yang sangat dalam risau tadi tu, panic and everything, kita akan tenggelam punca. Betul. Kita akan jadi makan dalam. Yeah. Kita terlupa nak cari siapa-siapa. But write a note. If I feel not good, I need to find someone to help me, such as Dr. Hisham ke, Nurul ke, siapa ke. Precisely. You know, kan, go and see counselor. Go and see. Mesti ada jalan keluar. Kena Itu ada je. jalan keluar. Tapi macam saya katalah,
langkah pertama is to accept apa masalah kau. Langkah kedua ialah menceritakan, itu je. Tapi of course nak menceritakan ni, I got to find somebody that I trust. Betul. So isu trust juga Betul. memainkan peranan yang penting kan. So fine. So kita kawan semua. Betul, Nurul. betul, Tapi betul. kita rapati mereka yang positif. Betul. Because toxic people out there ramai. Siapa surrounding kita ni juga yang yang saya mendoakan kejatuhan orang ramai. Nah, I can say 90% of people in this world semua negatif. Benda negatif 90% wow, that's a big number. Sebab benda yang negatif ni senang sangat. Memanglah. Because contoh aku dengarkan Dr. Hisham tu alah buat je macam ni. Ya ke kenapa? Juicy news. Benda tu menarik. 90% my mentor kata memang benda ni memang orang yang negatif tu senang orang nak ni. Ini berbalik pula lah kalau kita dah habit suka dengar gosip, itulah yang kita Lagilah. Tapi kan another thing, sebenarnya kadang-kadang yang mensabotaj kita ni not so much orang-orang negatif tu, kita sendiri. Kita terikut. Pasal kita layan hati kita ni. So You know, your chatty box up here ataupun suara hati ni, kadang-kadang kita tak buat apa yang kita patut buat because suara ni kata, tak payahlah kau buang masa je ni. Orang dah ni kat sini pun dah kata jangan buatlah tu, orang ni kata macam ni, you nanti you rugi, don't do lah. Precisely. Your So kalau you layan, memang tak buat Ya, apalah. betul. Saya melalui benda tu tau. Bila nak buat konsert, the company tu tarik diri and everything, otak ni terus bagi alam. Tang, tang, tang. Remember you lost money before. Like, takkan nak hilang. Terus jadi macam tu tau. Sampai my husband again yang cakap, kalau you think untuk hilang duit, jangan buat. Sebab that is what will happen. Terus mengingatkan saya apa yang saya belajar. You see, even so saya belajar, kita still juga ada sebab kita manusia biasa. Ya betul, selagi manusia kan. Biasa. It's normal. Nobody is perfect dan please don't think takdir aku dah macam ni. Precisely. Tidak, Allah tu kan maha baik. Takdir kita ni semua baik-baik, tapi kita sabotage diri kita sendirilah. Precisely. Sama ada kita nak buat, kita tak buat. Pasal manusia ni, Nurul, kadang-kadang kita mempedulikan orang lain terlampau banyak. Ya, It's all about betul. other people. Betul. When are you going to be taking yourself so seriously that aku kena pentingkan diri aku dulu ni? Betul tak? Betul. Yang ni. You're so fearful that apa orang tu orang cakap. kata pula selfish dari ni. Correct. No, selfish is self bukan pentingkan diri sendiri. Dia sebenarnya self love. Okey, maksud kat sini bukan pentingkan diri sendiri yang macam kalau apa-apa aku dulu. Tak juga, dalam banyak situasi lah dan bentuk yang untuk menjaga diri hati kita ni, meaning put ourselves first. Put ourselves first tu apa? Bangun pagi, solat tu pergilah exercise dulu ke, jaga diri, because exercise tu membantu your hormone DOSE Cortisol tu detox, kan? untuk buatkan you more positive to start your day. So bila you start positive, you akan berjumpa orang-orang yang positif. Remember, brain is GPS. Correct. You akan berjumpa orang macam tu. So surrounding you tu, you kena tengok siapa. Kalau you orang yang jenis suka gosip, kawan-kawan you yang datang you jumpa ni, mesti you ada group dalam WhatsApp you, group yang gosip. Sebab itu you attract who you are. Correct. Kalau you orang yang rajin, you akan berjumpa orang yang rajin. Keliling you tu mesti orang rajin. You masuk kumpulan yang salah. Quite often we mimic our group members kan. Kalau kawan kita PL yang yang luar biasa, itulah. And then kita kena ada kesedaran pula kalau kita rasa macam aku gemuk lah sekarang ni, aku nak kurus. So apa yang you kena buat? You dah ada kesedaran tu. Pergi start exercise, start makan yang bagus. Dan kawan-kawan you yang ajak you suka makan tadi tu akan perlahan-lahan terasa hati, rasa macam dia ni dah berubah, kau dah berubah tak nak dengan kami. Sebab dia terpaksa meninggalkan sebab yang ni duk ajak makan bagi gemuk. Yalah. Tapi yang kawan-kawan tak nak ikut pula yang ni. So proses kita untuk menjadi sesuatu daripada ulat ke pompong nak jadi butterfly itu, memang kadang-kadang kita kena berkorban sesuatu untuk mencari diri kita. Don't be sad is bila you nak berubah, some of your friend terasa hati ataupun you rasa kesunyian. That is normal. When you realize to change yourself, your mindset, your emotion untuk menjadi sesuatu, memang you akan rasa bersendiri. Nobody will clap for you kalau you berjaya. Orang akan banyak bertepuk tangan pada kita kalau you tak berjaya. That is life. So which one you want? Correct. You choose. So don't sabotage yourself. Ini yang saya pegang tak, saya through my experience lah, the process whatever that I go through.
biar sampai you dapat usaha diri you tu, change your mindset, create some habit, the thinking, create the people yang buat. Kalau you pakai nak otak you saja fikir macam ni, tak jadi. You kena tulis, you kena tampal, you kena letak, you kena remind. Kalau banyak fikir selalu, tell your brain. Saya selalu cakap macam ni tau. Ini yang saya buat tadi dalam soalan tadi kan. Stop. Bila duduk negara luar, otak ni bagi rasa pula, what if anything happen to your husband? What if See? What if so saya kata, can you shut up? So I cakap sebab saya baca buku Mind Power by John Kehoe. Okay. So otak kita is just a power of a center of maklumat. Dia bagi maklumat ya hari-hari non-stop. So dalam center of maklumat tu dia ada satu lagi yang the other one yang kita boleh kawal. Betul. Yang bercakap dengan dia, follow me not I follow you. So bila dalam society kita diajar guna otak, that's why kita dah jadi terhabit. So bila otak bagi rasa macam berfikir sesuatu yang dalam tu kita ikut, kita akan tenggelam lah. Betul. So kita kena ada kesedaran. Satu tips yang saya buat ni, ni ambil masa proses lah. Sekali saya cakap ni tak mungkin orang akan ingat. Tapi ambillah satu langkah tips dia. Bila fikiran berfikir sesuatu, ambil masa sekejap, duduk diam-diam. The best way is after solat lah selalunya. Sebab kita tenang. Kalau tak pun, you duduk diam-diam, tarik nafas, duduk diam-diam, tenang sekejap. Analyse. Apa input yang tadi otak ni cakap ni, apa yang you input, apa yang the output. Apa aku fikir macam ni, what makes I think like this? Sebab orang ni kata macam ni. Orang ni kata macam ni. Why aku terasa hati dengan orang ni cakap macam ni? It touch my ego. Ego macam ni. Okay. So bagi tahu otak balik, memang ambil panjang sikit lah proses dia. Tapi kena repeat benda ni hari-hari. It's okay. Apa-apa situation lah. Macam tadi saya duk fikir, saya berkata, shut up. My husband will be okay. Everything will be great. Everything is happy. Allah bagi keselamatan dan perlindungan. Dah tak ada lagi fikir tu. Masya Allah. Itu je sebenarnya. Itu je. So masa mula yang tadi saya kata belajar dalam bisnes saya tu, self-affirmation. Mula ni otak kita dah terbiasa. Saya pun macam tu lah dulu, ikut je otak kan. But then at one point bila saya belajar self-information, kat dalam ni macam tak, we are apa benda ni? We are never taught to actually to reflect on the words that we use, the actions that we do. So you kena reframe yourself. Kalau you fikir macam benda tu tiba-tiba jatuh ke dalam takut sesuatu, kadang-kadang reframe ni boleh macam-macam. Fikir balik macam ada sekarang ni orang dekat online yang tunjuk tu, doktor psikologi tu kata sebab budak-budak kecil tantrum. Nangis kan. Mak dia tiba-tiba, Jessica, budak terus diam, cari siapa Jessica. You reframe. Sebenarnya tukar dia ni. So sama juga dengan kita. Kalau you tengah deep thinking tu, reframe balik, buat apa? Pergilah lari ke, dekat gym ke, pergi hiking ke, just to change your focus. Banyak cara je. Even to change emotion pun kan. Kalau you feel bad, you feel down, you bukalah lagu-lagu yang you minat. Kalau you minat Nurul Deb, you buka lagu dia. No, when your hands are actually tapping, or even kalau if you dance, if you move your physiology, you move your emotion. You move your emotion. Betul. Jadi tak ada masa dah untuk you berduka ke nak murung. So there are so many ways of you how to actually cool down. The other thing yang saya buat kalau tengah feel down, rasa tiba-tiba tak ni, kadang-kadang kat office kan, boring buat kerja kan. What I do, you do like this. This is one position yang you rasa relax dan tenang. Betul-betul bend belakang sebab membuatkan you breathe juga. Kalau you macam ni, you tak breathe, you kan? Betul lah, banyak cara lah. Banyak cara. Pernafasan. Kena datang program kita lah. Distract. Kalau boleh. Cerita kat sini semua tak boleh. Correct. Tapi apa pun sebenarnya kat luar sana tu memang ramai yang amat memerlukan. Ramai. So what you're doing with Fire Talk and all that, that's fantastic. Fantastic. Because rakyat Malaysia amat memerlukan such platform. Betul. It is so worrying today. You buka berita penceritaan, so many. Banyak benda. So much information yang menampakkan masyarakat kita ni kemurungan. Betul. Kan? Tak kisahlah whatever segment. Orang tua ke, orang muda ke, perempuan ke, Gen Z ke.
Apa saja. Apa saja, they are all in it basically kan. Betul. So don't be scared. Don't be scared. Jangan rasa malu. Kita semua manusia ni kita sama je. Kalau you sedih, I pun ada masa I sedih juga. Correct. Kalau you tengah susah hati, ada masa I susah hati juga. It's normal. This is part of life. Kita tak boleh nak feel reluctant, tak boleh nak refuse benda tu, sebab benda tu dah memang ada. This is life. Correct. Asam garam kehidupan. So macam tadilah saya kata, welcome to life. Be proud dan be grateful sebab you ada dalam life ni. Correct. Kalau you tak melalui journey dalam hidup ni, You tak belajar. you tak belajar. Kan? Macam saya kata, if you throw away perkataan kegagalan, whatever that happens to you is just feedback ataupun maklum balas. What is so important are the action that you want to take. Itu je. Hari ni you tengok bila keluar result SPM dan sebagainya kan, kedengaran, anak aku tak pandai, anak aku tak bijak. So worst scenario is kalau anak-anak you mendengar parent bercakap macam tu. Ya, betul. Walhal apa yang berlaku tu, kemungkinan besar anaknya tak belajar dengan betul ataupun tak belajar langsung ataupun buku ulang kaji tak cukup dan sebagainya. So you change lah. Kan? Betul. Because maturity in education doesn't happen at a particular age. Ada orang mature, macam I mature masa I form 3. Daripada darjah 1 sampai form 2, kalau kelas tu 44 orang, dapat nombor 43. Sekolah dulu kita 40 orang. Betul. Dapat nombor 43 over 45 itu normal. Itulah betul, Kan? betul. Tapi maksudnya it doesn't mean that you are not tak bijak tak ke bijak. tak, You know my daughter yang number 1 yang ada masalah dengan saya tu, dia tak bermasalah. She's a good girl actually. Dia cakap ke saya satu, dia ni selalu dari darjah 1 sampai habis universiti tu memang score dengan flying colours lah, selalu number one. So orang tanya dia, Ayu, apa yang buatkan you pandai belajar? First, masa usia dia 4 tahun, dia ni budak bijak lah daripada dia kecil pun kan. Dia tengok bapak dia pandai main piano, nak belajar main piano lah. Dia memang dah, itu satu kelebihan Tuhan baik dia kan. So masa dia saya kata kat dia, sebab saya ni tak habis belajar pun, saya katakan. So I kata, you have to study. Whatever you want to do in life, music ke apa ke, you have to study. Finish it, it's okay. Yang lain tu boleh tunggu. Sebab mama dah tak sabar dulu sebab nak cari duit. Family besar, bukan orang senang sangat. You have to study. You kena lulus semua periksa. Saya cakap tu je, dia tak banyak pun sebenarnya, tak bagi, tak implement kat dia my dream. Tidak, saya je cakap macam tu je dia. tak impose apa-apa lah. Tak impose, that's the word. So bila dah macam tu, dia tiba sampai dapat dekan apa kita panggil tu, Anugerah dekan. Anugerah dekan berkali-kali and everything. So orang tanya dia, Ayu, apa yang buat ni? Saya sebenarnya pandai satu je, pandai hafal. Faham? So sekarang ni kat sini juga saya nak cakap pada student-student tu, don't be stressed. Kalau kata you tak ingat apa you belajar, what you need is to understand, then you will remember. So you tak perlu nak ingat-ingat tapi you tak faham. Itu yang you gagal. Betul. But then it's okay to fail. Sebab daripada situ kita belajar. Oh, kalau aku fail yang ni, sebab yang dulu aku tak buat macam tu, tak ambil masa mungkin untuk belajar. So now you repair. You change lah. So itu yang anak saya cakap, saya belajar menghafal. Saya hanya pandai menghafal. So orang yang dapat CJ tu sometimes, inilah saya kata tu, dia bukan tak bijak tapi dia jadi tak bijak lah sebab dia menghafal saja. So you tak apply benda lain dalam kehidupan you. Application skill tu kurang lah. Ya, betul. Kan. So kalau cakap pasal education ni, I always say that we have to actually transform our education system. Pasal examination oriented ni, apa yang budak-budak tu bagi balik, it's just a matter of rote learning, buat benda berkali-kali kan. But that doesn't show ataupun evidently to show case that they are smart. Itu je, they are smart at learning. Ya, betul. Kan, betul tak? Sebab tu I duduk kat Bali tu, anak-anak sebab sekolah tu dia belajar, dia ikut Cambridge syllabus, tapi dia work on motor skill as well. Correct. The skill of the kids. So apa dia ni, anak I tu memang target dah nak jadi pilot. So kita juruskan lah, betul-betul dia nak jadi pilot dari umur budak sekarang 4-5 tahun. So kita juruskan dia ke situ lah. Budak sekarang ni bukan boleh impose, macam zaman saya dulu kan, I want you to become a doctor, I want you to become ibu bapa a ni teacher, yang I want you impose. to become tak boleh. Budak sekarang ni, you just have got to give them quality education and let the flow and let that help them to actually determine apa yang dia minat, apa yang dia nak jadi. Betul, apa yang yang penting dia nak you jadi. support, you doakan. Itulah saya dulu nak jadi doktor, tapi doktor medical. But you are a
doctor in your own way, helping people kan. InsyaAllah, From helping a girl who is actually crying in the washroom sampailah your Itu kebetulan je tu. your own conference, your I own feel- talk basically kan. Itulah, Alhamdulillah. So you're doing a fantastic job lah. Alhamdulillah. I wish banyak lagi orang kat luar sana yang boleh Yeah. buat apa yang you buat. Because To masyarakat help Malaysia hari others. ni memang I think amat ramai. memerlukan. It's just that dia orang tak tonjolkan diri. Maybe Kena. in their community. Tak, they have to, because our community are so in need of people to listen to them. Ya, betul. Modal tak banyak dah. Kita cuma nak mendengar dan membantu. What more if we can do and coach them to come out from their, whatever living situation that they are in. Betul, Betul betul, tak? betul. Okay, Nurul, in just 1 minute, what would you say to people out there, especially to our followers, about life? About life. Life Apa is nasihat you? life ni, kehidupan kita ni sangat mudah sebenarnya. Tapi kita yang selalu complicated kan. Life is so easy but we are always the one that complicate things. Betul. Sebab apa saja yang berlaku tu kita suka fikir dalam-dalam. Take a deep breath. Tu tak apa, jangan makan dalam-dalam. No? Take a deep breath. Tarik nafas dalam-dalam supaya you tak makan dalam. Because this saya bagi satu ni dalam pengajaran saya, this is your boss. Your brain is not your boss. Correct. Talk to your boss, your breathing to breathe dan take things one thing at a time. Life, be grateful that you are living in this life because this life is your university. So kalau you nak jadi profesor macam Dr. Hisham kita adalah doktor pencen kita dah. ni, yalah kalau you nak jadi yang something hebat in your life, you have to go through, you have terima dengan berlapang dada. Don't ambil satu benda tu yang nak fokus benda-benda kecil. Don't sweat on small thing. Life ni terlampau banyak kita nak fokus lagi. Betul, Banyak betul. benda yang harus kita syukuri. Betul. Remember, setiap kita tidak sempurna tetapi kita harus belajar menjadi berguna. InsyaAllah all will be okay. Beautifully said. Thank you. Thank you so much, Nurul Dab. Yeah. Number 1 for coming here. Number 2 for sharing with us all this Thank you advice. for having me. I memang suka bercakap. Most welcome. No, Kalau no, no. nak buat 7 hari 7 malam ni habis. kita Boleh. tak balik. Pastinya you akan datang berkali-kali. InsyaAllah, dalam insyaAllah, mudah-mudahan. podcast InsyaAllah. Makan Dalam kita, insyaAllah. InsyaAllah, InsyaAllah. I think we learn so much. Kalaulah semua orang ada aspirasi macam you ni, insyaAllah lebih ramai orang yang boleh kita bantu. InsyaAllah. So keep up the good work. Thank you. Yeah. I'm just the same like all of you, like you, just to see semua orang yang lain hidup happy. Tu je. Precisely. Kita Kan? hidup happy, hidup. Bila you happy, you feel lighter. Life is very short. It's I less. selalu kata, paling tak apa, you buatlah apa yang Nike punya motor. Naik kata. Naik kata, just do it. Yeah. You want to change, you do it. Kalau kehidupan kau ni bermasalah, you reset. Ya. Redo. Satu lagi time yang kita ada ni, time is life. Tengok juga time kita Betul. tu, nak bagi time kita tu equal to life. Life kita tu kita nak bagi kat siapa? Spend more time to the people that you love most. Correct. Tu je. And I sekali kan, like our life ni, there's a timeline kan, our past, our present, our future. So there's reason why the past are the past and the present is the present today, and kita nak memikirkan macam mana kita nak ubah. So saya kata kita kena syukuri. Yesterday was good, alhamdulillah, hari ni lebih baik, alhamdulillah, besok jauh lebih baik. Tapi pertanyaannya, esok nak lebih baik itu kan nak buat macam mana? Ya, betul. So Nurul Dab, again, thank you so much for coming here. Kepada yang di luar sana, dengar-dengar, follow us all the time, because what you get from us is, kalau ada masalah, jangan simpan lama-lama kerana ianya makan dalam. So sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.